Shatta Wale, Shatta, what they tobo na treme, she, about 9 o'clock to 9:30 American time to 1 to 2. Wo Shatta Wale means some me tinya be kan fa wo Shatta Wale ye be cho ye be jailu straight up. Shatta, mimi ye no nonsense woman no. Mimi you be want to me for won kwase asam ne wo afoforo no. Wo aba be kasa then you are scared. Shatta who says through, who say me ba na me be live video concerning the issue now you have no respect for me. Even your stupid self no cry you do have respect for me. Hwe me won me de bia me say obi nkan me ana me nkan no ba wo ka me dia me de bema wo. Wo Shatta Wale senya wo tie yi. Bema 40 se wo bema tantan ade tantan te se wo Shatta Wale wo akono ben wo ye wo free ball aso ne de wo si wo kura ma me amempe wo Shatta Wale wo si Range Rover ne ye wan dia wo Range Rover ne ye wo dia kwasia wo ye jimifuo hwe buta me ne wo Shatta Wale be kono wo tumi ne obi hwe wo betimi ne obi edi nkwasi asem wo Ghana ba Shatta Wale me nkwa de me ye wo last stop Shatta Meya will last stop. She madam puna ma sorry ni. Abua kwasia love na etimu love na wudi ni bechi obi ase wunua no na you are fucking the girl no. Kwasia wo maami kwaba wo fia wo pamo wo maami abua Shatta enye die hie nie. Wo si wenye sika kona kosha wo maami. Kona kosha wo maami Shatta. Wo maami wo hefa. Shatta wo maami wo hefa sa love na otifi o na wo ne no ye threesome na wo fa nkrofo kwasia Shatta me was wa fufra me mfa mba me so na me Ayisha ye mfa nkwasi asam emma me so enko for free wo say wo Shatta wo se wo ne me beko boot to boot tight to tight she na wo madam master comedian Mr. Comedian, who you musician do? You a fucking comedian. So what shana sa wabra bonu nkoswa. Now wo pesa we there. Hey, I swear. Michi get problem oh. Won kwasia seminti na Shatta Michy jao. Kwasia love enye love na won ne dainti na Shatta Michy jao. Who you call yourself a man who even doesn't have control over the dick. A man who can control the dick. Shatta, sa girls so much on Shana will say, who now can't say, who model new money at there. Because Shatta Michy to fear crano. Now we need Shatta Michy yet threesome. If you are a sensible man, and can be for Shatta Michy the nakwa nana pie dinama whisker. If you are a sensible man, and call ba winning it if you are winning our wono, who be fun and no what peno. Who dinama mema jiska. Who was the company? Shatta, share. Why renam bonya maka usimu? You can diss anybody. Mako kroki mantemo. Any nkofo betime di o mateme. Nobody will fucking come and reply you. But me Ayisha, manya mi free srumbesi from me say me Ayisha me no beko boot to boot. Kwa siafe also say me ba bekasa. O say me bekasa. That means say you will not respect me again. Now who was sky edit? Kwa sia Range Rover sa wo enye nkofo na eche. Who was sky yedi? Who was sky edit to Range Rover ma ba sadikigiwa? Who was Sika yedito Range Rover my bass? Who Shatta who was Ska Range Rover na mimi be tree be say 1 month no. Who Shatta Wale no e ya who Range Rover. You wish now who kasa who nyine kasa yedi che o. Who kasa who claim say you have no. Enye kasa yedi che o. Shatta if you want to better answer na ube ba be ka obi fie asem no. Masa sie wo fie. Masa sie wo fie that love girl no se me say love girl no eye wo first baby mama best friend now wo first baby mama no love only love na etifie a otoma love was never your cousin me wo ba ye obeka say love your cousin me catch you be say love your cousin hey ni me okay ba twa na kan hwe mo boy ya ka mi ekwe o ya ka mi ndwomo efite febo Ni Junior, Oliake me I fucking know you way back. You know me and you. Ye beti me a dirty ye ho everything. Kwasia bema Shatta Wale. She me say, whoa, mommy, I will come live and I will go boot to boot with you. Bema won't to me shawo mami. Bema mami si ufie no si ugeta no na wo pamono. Kwasia bema te sawo. Tu ni bema te sawo. Ashawo ni bema won't to me man the kote and dani troazemu. Bema to me dinner downful.
Di say what falagatin. Ube say one no medro bone. Sa wu nkwasia niama na wo nom na wo de betena Instagram. Na wo didi nkrofo atem no. Media ube say waba la lai baby waba dur one kashege wu hey Shatta hwe the way am buo foot to the nonsense degree in wo me pese me ka asem bi kwa Ghana police kwa be jail ma koshini bema te sa wo bema wa kwasia bema wo ni oba na ete so oba no obonten sofo na edi no na edi sika abraw wo so wo fra ho say wo ye musician kwasia musicians don't fucking live like this wo to on wo ye ni brefo wo Shatta Wale we ni bre ade obi ekite bia wo pe boys etwa wo ehia kwa wo ntumi nsho mo wo si so wo ma boys ni kotoka omo ankasa de omo ka it's about just fucking 4 months ago. Oh, friend, me catch me so pamicho. The way I may ye stone brand, you know. Oh, per se me be ye o brand, sir. Shatta, we refisa wo friend me ubisa me how to get organize or how to organize people for donation in Yama. And I didn't fucking tell you. I only laugh at you. What bodam? Shatta Wale wa bodam enye de ehie nie de ehia ne se obetumi atwe wo ma by the age of 40 something years now wo no wonwale ye enye ofede mimi ye kremoni o so obi wo yire mo 4 metumi ato awale so because mimi ye kremoni ntimi tumi to aware so mimi ye kremoni ntimi tumi to obi aware so se me ye Christian e na waba na wo ka se makoto obi aware so a ene na be me ya se obi Mimi your baby I mean so wo and I mean saying so to live a life. Mimi your baby I mean so wo. Mimi ya ade na ade no mewuam ade na meya wuam ade no. Na wo Shatta Wale be ma Jimmy fu obi ye can the whole Ghana musicians cry now. Wo ni obi I don't even fucking have respect for. Bema won to me feed you mama. Mimi to me feed me mama o Shatta Wale. Bema won to me feed you mama. Bema wo mama me mu kwa wontumi show mo bema woni nkrofo da wo house of singina woni omoda kwasia woni Shatta Michy Hajia4real mo manya tresam woni Shatta Michy Hajia4real mo anya tresam wo mu fie Hajia4real na wo frani mami ne kwa wodi no kwasia me wo fila hwe mami ka asam nchrew love man so be hwe gota wo be hu me wo betimi hwe bi egu mi so wo hu me a wo betimi with you and your bodyguard all no mum ntumi stane me ye ka wo ne wo bodyguards ni nyina di bomu a untumi stane me. Do you know the fucking things people even say about you? One kasa nkrofo no mo etwa wo we sha wo to won wo ye bodamfo wo Shatta Wale sa wo feel so wo ye normal a wo nye normal wo to won wo ye bodamfo me ka no kra kire wo wotu wono wonim nyansa wotu wono wonya papa woye papa anka wo I am successful I am very very successful I am successful a successful man I want to mean for baba akontena no ho sa successful man no or ye useless successful man or ye sa nkrofo no munye ska 1 day 2 days na afi no mo ho kire omo ni bi Shatta everything you have no ya sresre na wo be sresre kwasia efi odom ma kwasia froster like you Shatta me fa wo ho ma Shatta Wale I am one bitch you don't want to mess with. I am not your so-called girlfriends now when you dida na wutama emani omu dida na mema ni omu dida ni edisika brew no you are a fucking pimp.
You are a comedian and a pimp. You are not a musician. Huh? Not love so here. Bibi love now who love crowd there who dear part 2 who dear me the better part 2 Shatta Wale where you for me to tell you say yes Shatta me can video no but me coming back to reply the video na nkasa there I'll come back in 2 hours time. This is a signal video where me you know a signal me di kira wo Shatta Wale say me can invitation no. Na invitation party na wo ye no meba ma wododo meba party no so ama wani Hajia4real so ye da ma wo. Hey Shatta, I swear to God, I swear to Allah, I swear to Quran who made me meba life bi o ma wo me say endi 4 hours endi 4 hours ube hu de besi wo fie so ye gangalia wo ye gangalia kono ko hwehwe wo ma me na hwa no kona ko hwehwe wo ma me na hwa no wo ma me to me ba besi wo gate anokra na wo pamo no Shatta, you are almost 40 something wo ma wo he kona ko che wo ma ben wo na hwa wo ma hey wo 2 lines pe na mema wo 2 lines pe. I have accepted your invitation and I will come to your party in 2 hours time. Shatta, party now ebi mu nkasa me hu biom but I don't care. Hwe invite na wa invite me no Shatta Wale duru wan ka shege sa invitation wo party ne be ba ma wo wo party ne se ho nye de kra me Ayisha modi me wa party ni ase aye da ma wo nti wo sa invite na wo de abre me no pay masomu me your ba mi nsuru ade o. I was born and raised in the midst of men ye come men man memo mix of men remember omo wa kukudo pata akonji akon remember omo tumi kun omo wa na ombetimi ewu amenipa nti mimi so be me bia nanim te se tiefi be me bia nanim wanim huhu wanim tantan why no drugs sama why yet say obi oba be watching no. Don't fucking bring your stupid useless games on me. Hwe o pesa wo trendy a wo party na se e be trendy abom wate come oh yo Shatta Wale ofie otimu ye de chewo cars a stombo echi onu an oto yo can't add any money he fucking work for it. Shatta Wale cars a wotimu ye de chewo. Tell me what you have achieved for yourself. Catch me say oh yeah nyumu no ade wey na wodi usika etumi ato sa na wo ba ship house wo say ship house ye wo dia ebekwa ko wie na na mensa dia wodi Shatta you know, any amount of ship house, you know, you claim every fucking shit in Ghana is yours. Dia na matofie wa islegon, ma yese wa ha, me pacho men's gold call down, no, and you're finding out everything you claim you have wasn't yours. Me pacho ship house now will say ya wodi ane wa hin, kwa sia by force musician, by force self claim. Ni me de minimum from adedenpo, minimum from collego no gota se o. Mimi cousin two yemi na ji wo ni fie. Mimi cousin two yemi na ji wo ni fie. Mimi cousin two yemi na ji wo ni fie. Kwasia ade papa be na wo ya wo Shatta Wale dia. Wo betimi atiska to Range Rover ma ba sadiki. Wo Shatta Wale senya wa ye. Wo ade bia ona ma wo sresre Godfather I want this. A godmother I want this. Now wo sresre nkrofo ni ama no. Wo Jova no me respect wo Ghana kwasia
Love now when anything will fear now would no. Love now would no. You came to public and told every motherfucker say love is your cousin. Girl now would no. When Shatta Michy Tifio you know would girl no. Would girl need de beer with your girl need that's what you feel crowd would no. Mr. Easy ba Mr. Easy. Ni papa love ni papa di Mr. Easy. Mr. Easy ba love now. Would did no feel no. Love ninti na Shatta Michy jao. Love sa love girl ninti na Shatta Michy hey. Wa boda mo Wabada mo officer be me bia na ne kote ha ne te se wo ye be ma shawo wo shawo aduma na wo ye you are not a musician oh you are a fucking pimp and the men can say shawo aduma na wo Shatta wo ye ashawo aduma you pimp the girls so or baby obenya ne bia na wo ma need di mema no discane bro wo ma need di mema na mo blackmailing bema no ba akro ne discane bro wo say Shatta Michy ebreo wo ni reven obofo twa ticket echo all the way to Kumasi echo kopa Shatta Michy cho unje Shatta Michy kwa we nfi wan fo buo kwa ma wo wan samba back to you because she's fucking tired of you. Bema Jimmy for Bema Ben Bema wonyansa bia come on radio na ono aba be siesie ni jire eni ngwasia wo de wo na wo de wo yiri kotena radio station say wo yiri edi mema discover wo yiri yese oba wo ne na wo ba kwasia wo wonyansa wo akwala 2 years kwa wonyansa say Shatta Wale akwala 2 years kwa wonyansa say me say Shatta me saka we invitation no mami 2 hours time party na wo ye no wo de wonta anye party wo be ye party codeine cocaine sa nkwase aniama na monom wase sa party na wo afre me no me beba me ye muslim ba wo sa wo party no na wo invite me saka mami 2 hours time meba party na ma party na ye wo da ma bro so be ma Jimmy for be ma wo gononi esinyina wanye bi wo Shatta gononi esinyina wanye bi gononi esinyina wanye bi kwasia bema ohu bodamfo twakro ntumi nkata nini wu nim se ya wo kono kopa nu eduro bema ohu bodamfo twakro obedi bema ohu bodamfo twakra obedi kwasia obi a wo ba in public ebe ka che obi a say your cousin onu na wudi no onu no making eyima wo onu no kasa wo fie ma wo Shatta Wale wu krankeye because we information feelers me when I come and I talk I don't talk on things that people told me you Shatta you know things that I know that you know don't fucking dare me musician ubo show kwasia wo hwa abonten no abeche 22 cities wo ma me ba wo fie kra na wo pamo no wo ma me ba wo fie kra na wo pamo took care of your mother. Shatta Wale, catch me, enipa wabwa, won't the way be a Johnny free home. Won't the way be a Johnny free home. Won't the way any breath for Shatta Wale. Who say we are kohano ako ye peno ako no ako seno, no ako J. Who say be a kohako ye peno ako. Me say, invite me Shatta Wale, my back party na sene nyede. Without me, no, wo party na wo ye na wama me invitation, no. I respect you so much, say, wama me invitation so ta wo party, no. Metre wo nyansa ma wo hu say, enye party bia na ye friend penyifo te say ye friend penyifo bi te say Ayisha modio na wo ba be bom ano wo ba be bom din no manu anye dru ama wo me din anye dru wo ano so ana hey wo fi say classmate ni me ana hey Shatta Wale onya so mi aboye wo fi say classmate ni ana wo ma mi 24 hours wo fi say classmate ni ana abuafu no wo pam wa boa na nye me speech na wo chi no masa. So wudini come from now person you want to use Ayisha Mozi to rise bra na beka chire me de me industry ni metiase mema wakonya na maka cho se Shatta me na mema on links eni nkwase asema obeba beka na wudini akosoro kwase musician a wundi obi atema nobody knows you musician a wundi obi atema every year kra no wudi num 20 kra ba enum ni nkodu baby enum na ye hit 1 week na kwase baby at the first in the morning wo call ye na mo koji eduro no baby a wo call ya wo koji eduro de eduro ra ne so wan bedase bra na bedase kwase wo turubu kanka boa be ma wo toilet a wo pepa wo ton wo ba be didi matem me see video we me ye wie na nkof obi ani me ankasa me I don't give a fuck because me ba so nkof for friend me say me ma me ba so ba wo Shatta Wale I will come down to your level because who need level
Who ni level of Ghana? Who the most useless comedian musician I've ever known? Hey, now when bisana, who bopuno no moyan kancho se marija, che wane ne mano mugude muana. Wo pruna wo ba be bomu na wo di invitation e ba no. Shatta Wale dur wanka Shatta Wale. Yanka nkyerɛ wo sɛ fie na wo be mu no ɛyɛ kyɛ wa ni zongo girl bi ne ne ma na me kyerɛ wo kwase asɛm me kyerɛ wo me Shatta Wale me ma wo de wo nsa wo ton na watafre ahwɛ sɛ bon na ɛyɛ hwam me ma wo de wo nsa ahyɛ wo tru mu the way I won't pay dwale to me 93 days 4 days undale no mema wo de wo nsa hyɛ wo tru mu na wanhua ahwɛ sɛ ɛbon na sɛ yɛ hwam kwasia bɛma wo pimpim ma bɛma wo pimpim ba to me pimpim wo baby mama Shatta Michy bɛma ma na ekodi omo ho di sika brɛ o hey Shatta wa wo ba no hwɛ efie bi wo ha yɛ mbemu wate efie bi wo ha krama enim wo me ba beto kra be ye wo kraman kra atumi fie ha me beto wa ma wa bedane kraman atumi fie ha kwasia Mr. I can say no Mr. Can say no kwasia nwum na wo bo wo Shatta Wale ye ka talent underground nkwala no kwa me fe bia mo matro nwum ama wo nkwasia nwum na wo bo no wo fi so wo ye star sankwasia nwum na wo bo no pin pa pin enwum na wo bo na nyanse bi enim no eyi e wo musician baako utumi release nwum be say 50 in a year na baako aye hit wo so wo frɛ wo ho pimpin na wo be ya ko wuo mu Shatta Wale pimpin na wo pimpin ma no eno na wo be ya ko wuo mu catch wo love not wo feel or say me bie ma no baako mienu wo Shatta Wale wo nim baby wo be kwa ende me bie ma no baako mienu wo ni love ni nyina mo nim baby mo be kwa ende. Don't fucking bring your fucking stupid miserable crooked comedian life no wo me so Shatta me wo meter bo wo fie wan check wo meter na me no meter ni nyina ye baako wo meter bo wo fie wan check wo meter na hey wan check wo meter na so wan check wo time and say na wo sorry to say Joe na onim nyansa na wo di invitation e breme na wo bin you di invitation e breme Shatta Wale I am a fucking responsible woman. I fucking work hard. I make money on my own. Mini mema nda na menyeska wo. Mini mema nda na medidi o. Mini mema nko chale Shatta. Hey Shatta. Na wo fi say Ayisha modi na wo nim na wo ba no wo no she na wo nim ne tete no. Wo ba no wan check wo hu. Wan check wo hu. Obi a me card na ahwa wo da. Obi a me hu miserable life a wo nam ho asebo downfall kwasia nye de enye Shatta movement o obi de afa koma no ade bi enye wo de obefa wo de beti wutiri so bia ne da ne bosom de ma wo hu sa wo ho kyerɛ Shatta Wale enye de enye ne kofa pen ni book na tro most sensible song te sese ne a ebi mu ye nwum a enwum wo nwum ka ye ntumi mbo ne 3 months wo nwum ye ntumi mbo ne 3 months Mr. Comedian Shatta Wale Niyama Charles he wo ye nkrani na me ye nkrani o ye fra wo ni ye fra me kale nti bibie bi metimi a kyerɛ obi ade bia wo Shatta Wale wo betimi di a kyerɛ me bia metimi a kyerɛ wo 10 times me 1000 woman wo bua hwɛ kofa wo militants no na jom yie teacher wo kyerɛ wo ma de kofa wo militants no na jom yie pe bibi na ye for pe bibi sensible na for wa bra boy ye what the American because wo sisi me bie o 3 lines wa happy me bie 3 lines wa happy me do uja ba party no me ba party na ase a 2 hours time me ba party na ase a me bie wo fearless ama Ghana fu ewu the most how useless you are aje wo Hajia4real na ye mama mommy godmother kwasia wo ni Hajia4real ni Michy mu anye tresam woni Hajia4real ni Shatta Michy mu anye tresam abuafunu utru mu kankan mu anye tresam so woni Hajia4real na mommy kwasia unye be menim gwasiefo anka wodi obi sa afra ni mommy wodi obi esa afra ni mommy wodi e me say wo hunsam de wodi me say gumi nsam te say twapia wo sky editor Range Rover hey be ma jimi for kwasia mpanyin wo sky editor Range Rover wo si so bo bra wo watokada Shatta wo si so bo bra no watokada we bisa ka mpo bo da na
In memma num to for toka, wo toka. Wo baby away the chawo. Wo laboro, baby, I just won't say having. Baby, I'll be sa being be and we drew her. Baby, I'll be sa being be and we drew her. Me say, wo invitation, no, mensa sum. Wo invitation, no, wo we ma we di Ghana. Oh, eba media no. Eba ni awaye. She, eba nsam. The first was nigga kakfa won kra de small. Wo de twan meba. Me say Shatta Wale. Twen kinshuru kawanu tum na meba. Wo aba be kan sam wo sa suro nti wo say ai Ayisha modi sa wo ba na wo be reply me ami hu wa metu bi na wo Shatta wo me obetumi atu bi egu me so me ti bi fie na wo frame me o just 4 months ago who frame me said the way I me mama beam nation so the way I manu da beam nation the way I me ye beam nation no you wish say me chira send ya me ye mo and I told you say Shatta wo ye free abra na me nchira Kwasi officer me Jimmy 40 say boys now we say so mugu me ho minimum how fake you are minimum how fake you are minimum how useless and fake you are comedian musician Shatta Wale you are a pimp and a comedian musician you are a pimp musician and a comedian musician wo de obe nkwasi asem me nya wo ma me twa na obetena ho no Uma mitwa no betina ono bringing some any will love now na wo say love was love no or ya no ye Shatta Michy so adamfo love na wo di no na wo de ne be introduce Shatta Michy mu nyina say ye wadaw ye wo kaze no na wo di no na ye Shatta Michy mu so adamfo no ye Shatta Michy mu adamfo pa no into wo to me di obi ni na adamfo ni obi nwia wo Shatta Wale ye ma wa kwan kwa wo nwia no mu kra wo nya o be di omo Wawu nnuanu mokra ye ma wakonwa wawu nnuanu mokra no wunyo ma obedi omo kwase abema na wo embisansa na wo ba wo embisansa na wo ba mimi ye kremoni o nti se mimi to obi awale so 5 times kra mimi ye kremoni nti metumi ato obi awale so se nipa ni ye kremoni a metumi ato na wale so se nipa ni ye kremoni nko a metumi ato na wale so na wo ba be kasa wenyi me ma dete ya e na ba asadiki wa yiri mu mienu o yiri mu mienu wa hi e na ba asadiki wa yiri mu mienu e na ba asadiki ne mpana ne me e na ba asadiki wale me ma ka kire yi fo sa ba asadiki awale me he na wo bedi obi atema wo de no no nipa ni relationship na e ba be kasa me wo di me relationship na e ba be yere Masa me ye kremoni o iti me mfa ho whatever bullshit a ubeba be kan fa me ho ena me o feel say me ye Jimmy 40 say wa mo ye bibia mo ye ne very loud say my worry you fucking don't know because you know why nobody give a shit about you anymore nobody tells you anything anymore obi eni wo ba be invite wo ba baby biom because obi ehun say Shatta Wale wo yes resre for Shatta Wale obi enim wo bebe yi obi ka na esi wo beje. Tell me, it's the going hills assassin now kita na ewo dia. Eno so abasa di kina de ma o. Say no so abasa wo be catch me say abasa fa wo Shatta Wale wo Range Rover. E na abasa di wo Range Rover bre me. Hey, wo Jimmy da wo hu. Wa no pay wo sorry yes anro ne niama na wo ye kasa wo no mo no. E be me say wo no mo no wan check limit. Wa no mama na abro so wo hu. Wo no mo no wa no mama na abro so nti afa wo tiri mo wo hu. Hey Shatta me want to be found kwase asem mama so because me wunim say nsem a me minim fa wo ho me ba na me be yi ba ko mienu miensa Shatta Wale you will not even fucking come life again kwase ni brefo kwase ni be opese me bubobodi wo say pastor we ni obi ye free pe no wura ho na wusu na oda form na anu a wo ba pastor ba ko no na me hye na me woni fi ho so na wunim say me ho na wo besu ye Shatta Wale me wo ho na wo besu ye me wo ho na wo from me Shatta Wale for wo kwase me see about 1 o'clock Ghana time in 2 hours time member we invitation wo party na we ya we the invitation e brɛ me no party na enye nwumre party o ewia party kra de no na ya me ta pɛ inti junior we ye de hu se me de ewia party na me pɛ wo ye de hu ye me de ewia party na me pɛ inti invite na wo de abrɛ me no ma so invite no mo me ba invite no ama wate John kwasia John me ba invite na me show me face me ba invite na me show me face
kwasia bema wunim nyansa kwasia bema wutumi betena TV so ni radio so ka say wo ba maame pempe discover kwasia bema wuntumi nhwa wo maame kwasia bema wo maame ba wufia wo pamo no aboa wo maame bre no de hwe wo ene wo maame kwa na wo pamo no asema me kan nyina ka say me boa wutumi hwe wo maame wo Shatta Wale utumi hwe wo maame utumi to aduane ma wo maame di wo sori awa no papa na wo di nkrofo atem love na wo di no last month wanfa wanko na anu ya wanfa wanko police station say wo wenya ace wenya yade we na wabo no wayese kwasia bema wo se nyum tuni a whole musician with a cheap dick a musician with a cheap wo dig a cheap obia to me dibi wo kote e da mokola market obia to me di wo kote ni bi wo kote na shrink na da wonom na de bia wo pe ma di omo no obia wo house help nyina we di omo wo house help nyina we di omo Shatta Michy namfofo nyina we di omo Hajia4real mu nyina we di omo kwasia be ma wo kote ntumi nda wo twem wo bossa shorts mu